Napokon smo dočekali useljenje u zgradu i upoznali prve komšije. Nakon 15 dana u našim zgradama pojavili su se radnici iz Housemana i ponudili nam usluge profesionalnog upravnika skupštine zgrade. Houseman prezentovao je svoje usluge i nakon toga stanari su imali različita mišljenja šta bi sve moglo da se uradi na zgradi. Nakon dogovora izglasali su da angažuju Housemana za upravnika i usvojili svoj prvi godišnji plan. Kako je vreme odmicalo, Houseman počeo je sa redovnim obilaskom njihove zgrade i ispunjavanjem odluka sa skupštine. Potpisani su svi neophodni ugovori i započeto je tehničko održavanje zgrade. Budžet njihove zgrade počeo je da se puni. Posle 6 meseci Houseman održao je ponovo sastanak i komšije su izglasale novi godišnji plan. Sve se desilo tog dana kada je u mom stanu i kod komšije u zgradi došlo do havarije. Bio sam totalno van sebe, nisam znao koga da zovem, šta da radim. Za to vreme komšija iz ulaza pored samo je pozvao Housemana i oni su organizovali majstora koji je u najkraćem mogućem roku došao i otklonio kvar. Nakon svega, rešio sam da i mi u našem ulazu angažujemo Housemana. Vidim da su i druge zgrade zadovoljne njima. Omogućit ćemo vam bezbrižno i kvalitetno stanovanje, jer mi smo Houseman. Komšija koji brine o vama. Zakažite besplatnu prezentaciju na telefon ili nas posetite na houseman.rs.